ke ithina ke laba ke. Oh. Ithina obani ave matha abantu yababingelela kuqala. Wehlise nje umoya ungangeni ngathi ubadlobongelwe ngathi wehle ehlahleni sapelepele. Babingelele kahle abantu wehlisa umoya kubese ke uyasintroduce ukuthi sikubani. Awuvele uzovula ubadlobondele nje kanjena. Hawu. Yebo wesanibonani ke uMakaTha and MaSibisi lo asinalo ilanga lonke ngane zami. Sizothi subscribe ani ku YouTube. Musa phela bakhafa ngicela ungabahafi bakithi ngiyacela. Bantakwethu sanibonani. Emini ubiso. uMakaTha ngicela ningalinaki ibandla leluhlanya nilalele mina engiphilayo size la sizonicela sizoncenga zithandwa zami ukuthi ni subscribe ku YouTube channel wethu kubhaliwe nje lapha yana ngamagama ngathi abovana orangeana uthi nje simthande comedy kukhona imibhalo lapha yana eyibhalwe ukuthi subscribe ubese uthi nje dobe uzobe usubona wonke ama video ke siwa upload lapho ke uyohleka ke uyohleka uzolala vela ahlekisa ama video uthi MaSibisi ayikho umuntu ongawazi lokho abantu abasubscribe lokho esifuna ukusho nje ama video ahlekisa musanugcina ngo pho bakafelani matha kwaqala ithini esincengele abantu kanti bakhafela ngiyacela ukukhuluma into yodwa zonke insuku ngiyacikeka nje ngiyacela ukukhuluma into ngcono uthule mangabe uyacikeka ungabahafi cela ungabahafi ngiyacela bandla ni subscribe ngiyacela ni subscribe ningamnaki lohlanyayo siyabonga kulabo abasubscribe leke laba ngaka-subscribe inkinga yini kuphi sefane hlezi sikhuluma into yodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fine subscribe nina niboni ubakhafelani pho ngiyacikeka mina why ubakhafa nibuke ni like and comment lapha hayi kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye bye